ngithi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ngaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha yakumtawo onke amakhosi i-Kaizer Chiefs udaba oluvelayo ekuthiwa ke i-Kaizer Chiefs izama ke inhlanhla kumdlali ke ongokudabuka ezweni ke laseCongo, umdlali ke lapha uFiston Kalala Mayele obekade ke gijima ke kuyona ke iPyramid yase-Egypt. Njengamanje ke lo mdlali ke ukwi-free agent impela ke amakhosi kuthiwa ke interested ekuthenini ke asayine yena ke uFiston Mayele kulona ke leli windi lama transfers. Wafisela inhlanhla amakhosi i-Kaizer Chiefs ukuthi ke lo mdlali amthole ebese ke ayamsayina akwazi ke ukuthi ke asize iqembu ngalo ke isizini ezoqala ka-2026 2027. Kuyona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.